Assalamualaikum. Bu ne paroda bu ya? Afgan menen Merinos. Merinos? Oo, Afgan menen Merinos ya tuğanda. Siz seleksiya qilib yaptınız-da. Mına qulaq tuğanдар. Merinosqa Afgan sekirip qo'ygan ekan da. Nima qilamiz? Sodаңызды bersin. Qanchadan aldınız bayke? Qo'ylar ekan ha? Mal qilasizmi? Soyğonga. Bo'ldi, rahmat. 25 ming so'mdan aldım deydi mына soyğonga. Biz çüy, kemin mal bazarındabız. Biz menen болуп туруңуз да. Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 7-июнь 2026 жыл. Мына киргенде эле ушул байкенин койлорун сурап атат экен. Ким канча берип атат билбейм. Сурайлычы байкеден. Байке, козулар канчадан? Койлор, баалар. Эси булба, байке. Канча экен бу бааларын сурап атасыз? Ия. Шыбырашат го, шыбырашат. Мейли. Айтып коюңуздар сиздер дагы мал базарга келгенде. Баалар. О. Ва алейкум ассалам. Рахмат. Жакшы, рахмат. Бааларын эле айтып коюңуздар. Мына азыркы жигит баасын айтпай шыбырап атат ар жак бер жак. Мына ушул тугандан сурайлы. Канча кочкорлоруң? 25 миңден сурап атат, не? Мына. Канчадан берилбеди эми ушулар бүгүн? 23. Рахмат, 23 миң сомдон берилбеди. Бул жак жолдун боюнда дыйкандар. Дыйкандар соода кылат. Чоң кой бар экен. Байке, кой канча кой? 35 адам байке. Дишичи? Төгөрөк. Төгөрөк 35 миң сурап атат байке мына. Мондай ак койлор бар экен. Мо ак койлорду көрөйүнчү. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандайсыздар? Канчадан бул ак койлор, Мериностор? 26. Тиштеричи? Бул доңка бар деген. Эки тиш. Мына эки тиштери 26 дейсизби? Соода болду? Боло элеге. Соодаңарды берсин. Мына. Өтө кызык болуп атты да кеминде. Байке, канчага алдыңыз? 13.500 сомго мына. 13.500 сомго алдык. Ассаламу алейкум. Козунун баасын айтсаңыз. 10 миң сом. Эркекпи? Эркек. Эркек козу. Ва алейкум ассалам. Доңка бар деген. Канча кайсы? Доңка бар деген. Козу канча экен байке козу? 15. 15 дейт. Байке 13 берип атат. Туганда мына секер. Мына. Салам айт досторуңа. Айылга салам айт. Базар кандай экен базар? Жакшыбы? Канчадан бу койлор токтулар? 19тан? Токтубу? 19 миңден дейт. Туганда өтө көп эл. Кочкорлор канчадан? 40тан. 40танбы? Тиштеричи? Коз экен да? Канчадан алдыңыздар? 20. 20га алды кочкор экен. 20га алдым дейт. Мына козулу кой бар экен. Канча экен бу козулу кой? 14? 5 миң. Канча? 5,5 миң. Өзү? Өзү 5,5 миң. Жол жер, жол экен да мына көрдүңүздөрбү? Базардын ичине кирбей эле соодаларды бу жактан. Опа. Булар кымбатыраак алып калды. Так тезер өзү басынан көтөрдүм өйдө. Себестоимостьта Кайсыны соода кылып атат экен? Кайсыны соода кылып атасың? Шуну? Канчага кылып атасың? 17ден сурап атат. 17ден. Красавчики. 17 миңден берип атат. Сиз канчадан берип атасыз эми? 18? Мен 7де 18 баштап. 15. Эртеден бери соода кылып атат деңизчи? Машалла. 17ден берип атты. Бер. Бир. Бияқта да соода болуп атат туганда. 17.500'dan бери бербейсиң. 500'dan сен кош да. Алып кет. Тура бересиң. Болбойбу?
Болбойт дейм. Жарымга да чыкты. Ey, красавчик. Жок, жок, бет тартпайм. 500 сом кошты, болбойбу? Болбой 17,5 миңден. 18ден? Ооба. Мына. 500 сом сен түш, 500 бул кошсун да. Ben sağda 18. Катуу экенсиң. Канчадан алдың муну? 3200. Ha? 3200 deydi. 33.200 alıptır buna. Eko teң koçkor eken. 33.200 aldı. Tuğanda mı? Size sırayışlar dıykandardıkın tar. Dıykandardıkın. Buna dıykandardıkın. Moğlum. Bayke kança kaldınız Semis'te? 30 buyurusun buna. Semis'te 30 minge alıp ketip baradan. Kana kozlar kançadan? Bağlarına git. 15 min deydi. Ne olar içi? Alış gerek, soyuş gerek. 16 dey be. Ha, 15-16 mingden eken. Mına tuğanda. Olar kançadan eken? Bayke. 23'te. Koy bu? Toktu. Bular kozu bergen mi? Je em kaçağı? Kaçelek em kaçan eken he? Ha, rahmat. Mına. Koçkor. Süzüp atat ko bu koçkor. Assalamu alaikum ayke. Koçkor uruş bolup atabı. Oho, araşanlar mına. Keminde araşan uruş bolup attır da. Issık kölde araşan neme выставка bolsa bu jakta uruş. Kança sorup atasiz? 55. Tişiçi? Tişi bayke. Kozu bu? Eki tiş eken. 55. Çalıyoruz. Nomer aytıp koybaysızbı? 0700 58 28 68. Mına eki tiş deydi. Görüңүздөр мына. Бул канча байке? 35. Тишичи? А, экөө тең турбайбы? Мынакей экөө тең экен. Мынакей экөө сүзүшүп атат жанатан бери. Мына. Кеттик эми туугандар, алдыны карап. Ондайлардан көрөлчү, ондайлардан. Ассаламу алейкум аба. Баалары канчадан болуп атат? Козлардын, кочкорлордун. 60, 50, 40. Рахмат. Арашан дейт мына. 60, 50, 40. А бул атасыбы? О, мына. Далили менен алып келиптирсиз да? Каяктыкы бул койлор? Кошкоргон. Кошкоргон, а? Кемини? Мынакей кочкор. Кочкор канча тиш байке? 3 жаш. 3 жаш. 6 тиш. Баасы канча? 350 миң сом мынакей. Каштактарын көрүңүздөр. Номер айтсаңыз болот, балким онлайн. Айтасызбы же базарда сатат? 0555 32 39 89. Тиши канча дедиңиз эле? 4'ten 6га өтүп атат жаңы. Күчүндө экен да. Мына козулар экен ушулар. Балдар экен. Рахмат байке. Мына балдар экен. Туугандар, чалыңыздар байкеге. Бойлуу экен, куйруктары дагы мына, разрестери дагы бар экен. Козулар канча байке, кандайсыз? 20'dan. 20'dan сурап атасызбы? Ургач эркек? Кочкорлор 20'dan. Канчадан бербедиңиз? Ekönü 35'te berber. 35 миңге экөөсүн берилбепти мына. Содаңызды берсин байке. 35ке берин. Дагы келип кетет да? Базар кандай? Жок, сиз тура бериңиз. Базар кандай болуп атат? Козулар сатабы? Баалар кандай болуп атат? Bilmem, buga уже ар ким келип эле Реально. кубаны берип. Ылдый. Аларман кичине ылдыйраак алайын дейт да. 35'ten берип атат. 35ке экөө. Мейли. 36 deydi. А оюңуз канча? 37 kıl desem kaçıp ketdi. Kaçıp ketти. Содаңызды берсин байке. Мына, жакшы. Мына эки койдун баасы канча экен байкелер? 40'tan. Тиштеричи? 6 тиш мынакей. Кочкор жыттап атат уже. Козуларын бөлдүңүздөрбү? Дауна бөлүнгөн. Бирок эттүү экен, э? Семиз. 40'tan дедиңизби? Bir çimin kolu butasında Тайып кетти, э? Мына белди караңыздар, тегиздигин. Жакшы экен. 40'tan сурап атат. Кочкорун канча? 70 дейт, 70. Рахмат. Мынакей, шундай. Достор, мына жерде кочкор бар экен. Байке, кочкор канча экен? 45. Өңү, жүнү сонун экен, мындай. Bir kıl eken de. Kançaga çeyin soda oldu emiş uşul bayke? 38'ge çeyin. 38'ge çeyin berip ediniz. Tişiçi? 2 tiş. Mına jaң 2 tiş be? Jaң 2 tiş eken mına. Karаңыздар. Жақсы содаңызды берсин байке. Мынакей бул жакта алып саткандар дагы бар. Теке канча байке? Теке?
Teke. 25'ke. 25. Afganski paroda. Afganski paroda 25'ke. Eksiz. Iki tiş. Mo Qo'chqorchi. Bu Araşan. 60 araşan. 60. Araşan 60 deydi. Mına. Ben de almayayım. Sizni de alıp qo'yaymi buna? Qaysi ayılga salam? Qaysi? To'qmoqqa. Ha, mana. Ushul qanchaga berib edingiz shuni, bayke? Soda bo'ldi? 55'ke so'rayım. 55 ga so'rabdir. Bir tug'andar. Voy, kechirasiz. 55 ga so'rabdir, ber. Munaki. Assalomu alaykum. Bu echkilaringizni bahosini aytib qo'yasizmi? Hadi bak. 9'dan. 9'dan. Ha, rahmat. Qo'zilarchi bayke? 13'ten. 13 ming so'm. Bu qo'zili qo'ylar bor ekan. Qo'zili qo'y qancha inim? Qancha? Qancha qalding? Ekon. 33 oldu. 33 bo'ldi. Mana 33 mingga olibdir. Bozorning ko'rinishi. Qanchaga savdo qilyapsiz? Qancha bu? 35. 35 ming deydi. Qanchaga savdo qilyapsiz desam, olib sotayotgan bola. Qo'lni shiltab ketib qoldi. Ha, mana janaga qo'chiq. O. Allah pandar bor ekan. Voy, assalomu alaykum. Bu ne paroda bu ya? Afgan benen Merinos? Oo, Afgan menen Merinos ya tuganda. Bu to'qmoqda bir keminde birinchi yol gördüm. Bahası qancha? 30 ming euro. 30 mingga berib edingizmi? Qo'y bu? Qo'y ekan, 30 mingga. Ikki yosh ekan. O, divanga bu bo'z bu je qanday? Просто ылайдайсың. Ulaydaysiz ya? Ya. Bir tuğandarın kommentari yazıp ketingizler buna. Merinos menen Afgan. Siz seleksiya qilyapsınız da. Mına qulaq tuğandar. Merinosqa Afgan sekirib qo'ygan ekandan da. Ma'qulaymi, sodangizni bersin. Yaxshi ekan. Kemin mal bozori to'qmoq deb ko'nib qolibsizlar tuğandar. Ko'pchilikleringizlar so'radingizlar, Kemin mal bozorini tartpay qaldinglar. Tartib qo'yibdi deb. Minaki, kechedagi soquluqdan baykeler tartib